Abaturage b'ebyaro ebya Kajumusana Kiyangara hamwe na Rwensebasebe byona nibisangwa omu muruka ogwa Kiyangara igomboro ya Kiyangara ibanda y'amasoma district eyibanda bwatiya nabasaba abebembezi babo ababaterire akaruru okubasakira obuyambi omu government nangwa na ministry y'ebigwerezi byarebi mu mari gachamusana batunga enzura eyagwa n'omuyaga okashoto bagibinga omwiguru yareka emitsiri yabo matungo gabo hamwe n'amaramuzo oterwe n'oburaro bwabo buri hansi aba bagira ngo n'entoke zabo zimu muhogo ebichori ebihimba nangwa n'ebindi nabyo byaterwa ubushe butaka buhati yatibine cyo kuteka aha mahega kandi naho kurala naho tubahine nabasaba bembezi babo ababaterira karuru okwiza bakabasakira bakabayamba bakatunga nicyo kuteka nangwa no kubafonera aho kurara ngwabo kuba imbera nimbi munonga abataka barakuganiraho na Price Media TV baba barebwa bagumize bati twaguye rwose umuyaga imvura yiza n'umuyaga umudakika n'imizonka aho ndi kugambira yatwara amazu abiri y'abasigazi bamwe umwe bamwita Kenneth Nkundisize undi bamwita Albert Betunda kandi yagaruka yatwarana n'ikanisa ya Elm House of Worship aho ndi kugambira top yona yarugaho yayeshuko mu mbuga amabati gona muyaga gwagafitafitana inkumanya nagabaso butiza kugaruka gukora ruyari donka nabandi yo nintera mukara cyo fisa ngo ayize akakucaringe rushanebi etwandike reporter ikindikire chief administrative officer den nabo babase kuhandikira ministry y'ebigwerezi babase kugira ikibatu yamba ahabo kuba imvure yagwa yabiri imbi munonga umudakika nkikumizonka yabiri nakashorora yino muyaga emtiyona yacweka yayeshuka hansi namazugona gayeshuka hansi tombwe nturyo mukabika hango munonga nibanye datu msimerini yasi indiga kazomsana yakana bitukuni twagwerwa kagwe abo kubekana sayitu y'abarokore ejo yagwa enzu yo mutaka witkenesi nayo yagwa mwene ba member ba parliament biterezo buyambi abo kuba twaba ku munonge kirenga n'emsiyona yabo amazina amarira kuka umurokore we kansiti yabo nona yaho enzu yo mutaka kenesi yagwa enzu yo mutaka Betonda yagwa ngiye hati bibaga kunoka bose basebe kandi uhereza Kajumusana Elm House of Worship ikanisa yitu yena ka Elm House of Worship umuyaga idobe rwagiyo waragwaji twara bintu buyambi okubasa kuyamba kabantu abo twe basaka abantu mwen twansaba MP mu mcyaro wo musiza nabandi batahize bakansara batiyambe ahubwo buyemezo bwatu bahirizo Denavensi nakate n'umuturage wa Rwensebasebe n'imyaka 69 y'ubukuru agera ngo enzu ye yona n'amabati byagwa byagenda bwatiya tayineho kurara kandi nako kurya kuyaba bino muze bidongo byakatera tayine ku arateka amahega akusaba abembezi okurwaye bakamuyamba bakamufunura icyo kurya Denavensi ninya nakatete nabwezi ndabo mutaro cya Kiyangara yakasata nisabo buyana imvura yagwa saa mukaga yatwara tona yaho tona byawaho itoje zatwekera insiri yatwekera twine ko kutambiri twine nakatura rgeli tureki when noni sabo buyambo wa doctor bana du herezo buyambo abo kuba imbera y'ababi nyine kwega mukandi ndiye mfakazi kandi ndio mtu ayasemya kangaga wena apere anjeje mpakazi amazina niko Regina nyo ndiyo mwana wekeji numukade wanje ntureba aha baturyaho saha kamukaga ko haderetse mwihunga eji yagenda mabati kuko kusaka tumugareba haha emtiri yona yagenda ebito munzu kandi zona zayatuka empara zipine naho kuteka rubatahe mana turara basaba ka MP n'abandi bakashara bebembeze barahura amakuraga baze kushika
twagambaho na mukuru w'entebe ya kasatu ahabwa igomboro ya Kiyangara w'oshikinisa Kariyo Francis owahamya ikureri kandi yaraganisa ko ariyo nahanda abona ko na mukuru yo guhingisa mwitaguruka cyo ofisa ukwandika yabaraha okuzwara umukuru w'abakozi mwite Chief Administrative Officer irebo karebo ko bakwandikira kitongore na Ministry y'Ubugorezi mu kubaretera ubuyambi konka nasaba abaturage ukuba abagumisereza Kariyo ni bashaba ngo umukombeka mufite biro bwo kweteka kuza umukombe koko murembe at least kikabene cyenda ngo abantu babana bombeka kungaro bya ngo n'umwe batakwebasa abantu kubakubena bana bombeka beam senzu at least basibe ring beam batakashikira hakuhanikirana no kushakara aho kenzu wabo gisibire ring beam arimo imitehimbwa aho nikibasa kugira okucya defending enzu habo kuba hatu waza kureba tope z'uru kutimbira hama mutwe gw'amakanisa na namazo agubombekire enchebebe niziza zitaho mu kidongo hati zirye imiti emiraba zigirya atoshange imisimari erinke kwasizo mu kidongo yonka emiteta kirumu ya de kidongo no kireba kiro kifuremingire konka emiti etakiri mu misimari n'imisimari etakiri mu budongo so nkabene nya advising abantu babana bombeka nangwa hati nkaga amakanisa gwako bombekise broka okugumana basiba ring beam novuga kubagarya amashomero bagume basibe ring beam ahabwo kwerinde bigwerereze bikubano byiza umisho Wana we Christ Media TV no kuyargayo akagitangaza ahaku abaturage bine kwerindamo ebigwererezi ngebi obwe nababyara imiti nangwa no kombekesa buruti kutar kombekesa emiti erukushika ikaribwa enchebebe Kariyo emiti wabo yombekere enzu ya rustoa n'ingenzu ya mwamba aho noreba ngo amabati mugabagashwangire kidongo agwamazu kugira kugenda munonga konka amazu aga flat agushanga yombekise emiti kandi dia flat of course stop nebe rinke kwasizeho bukwasa atenke byo kuzukutaho miraba zagirya zarya miraba ati umuyaga guhiza gutunga advantage yo kusutiraho ka top zikatwara umuyaga ukakatwara kwenda kukatwara aho twaza kwandikira amakuraga twagezaho okugambaho na mukuru w'entebe ya katano wa district eyibando w'ishinisa Herbert Mayanja nangwa no mucico mwisengero Honorable Dr. Ninkusima John Paul konka amatsumu gabo agutwine gaba gatarakorabamo konka tukuraganutsa okukisyaho eberukishiraho amakuraga aba Christ Media TV ndi Innocent Nwagerabon hanuya umuribane